Mungethaniro wa Uteti uria thiururukiirie haro ya kuhitana na guku guku bururi-ini uronekana ta uteguthiraga watira kuona gikundi kia ambunge aria makuruhanitio na munini wa President William Ruto mathiete na mbere na gukirira mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga makiuga ati arahuthira ndereti igie haro ya ungumania guku bururi-ini ari na matanya ma kuhaka Ruto ndoro na ninge muoroto wake ari ni kuharagania kiama kia Jubilee. Ile siwezi kukubali ni kwamba hawa watu wakuje watumie porojo na uongo wa ufisadi kupasua Jubilee. Na wakati tunapigana na ufisadi, sio kusema ati maendeleo isimame. Kama Raila Odinga anajua mambo ya investigation saidi, Kinuti atolewe apoe hiyo kiti. Ngeithi gatagati ga President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga cikoretwo cihiũhĩtie ndereti ya kana Raila arĩ na matanya mahithe gĩkundi gĩkĩ kĩa Atongoria rĩu gĩkĩonania kwaga kũiganĩra na ngeithi ici. Nyinyi mnatupatia lecture na upinzani imesambaratika. Simuende kwanza mtengeneze upinzani jameni. Mimi nilisema I'm not for the handshake until I go in heaven. Kama chama yetu ya Jubilee itaharibiwa kwa sababu ya handshake, mimi nasema afadhali tuachane na hiyo handshake, kwanza tufanye kazi yetu, tutimize ile ahadi tuliahidi wa Kenya wetu. Uteti wa mwaka wa 2022 naguo no ũracaca, ateti makiuga atĩ nĩ kwarĩ na ũiguano wa atĩ Ruto abatie nĩ kuoya matamu ma wathani thutha wa president kũrĩkia itĩna rĩake. Hii makelele na fujo na fitina na porojo haiwezi kutuondoa katika malengo yetu ya kupeleka taifa letu mbele. Hakuna kitu kingepatikana kama deputy president angekuweko. Alafu sasa ifike wakati wake tunaanza kuleta kasheshe ya timara iko hii. Miaka yake ni 10, ya William Samoei Ruto ni 10 mpaka 2032. Handũ-inĩ ha Kameme TV, mũtabũrũko wa mohoro rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Gujiri.